মাজত নাযাব প্লিজ, মাজত নাযাব না। Ka jingyalang penkup kerdan ke besipau jong ke skol ba USTM kebelalong ke arpunyo trik menailar arajar pusau kelalong ke isyong kun ha kebalawan mansa kilang da ke jingidon rekat jong ke vice chancellor kira ustad bat kibe kibe kira pau kuman ha gani ke jingyalang penkup kerdan ke besipau jong ke USTM layo ban penkup kerdan ya ke bela pendap ke kerdan kuliah beper kebadan baro syajar hendrus pak lep kendaingut bana pedang kini kat nyongot ke bela pendap ke PhD kendai sepaan rungut ke bela pendap ya ke post graduation bat nyo sepa kan rungut ya ke graduation. Na kaliang ke USTM kalau penkuk buram ru iki arngut ke rupau kumat na gejala Asam bat Meghalaya ke bekentup yu Zubin Garg bat ubak lu majau da ke degree dilit na ke bentak jenok senyang ke bakrau jeki ha kaliang ke but tau bat kalariti kikam penpriang ya ke jingsuk ke jingiteli bat kiwe-kiwe. Ha kani ke convocation jong ke USTM lawan mansa kilang ru da ki vice chancellor jong ke skol ba boper. Ha bakrana kene ke jingelang ka bapenkup kerdan ki samla pulia jong kene ke skol ba. Ucaman berem ke UGC Professor Ved Prakash ulapan pau ya ke jingero ya ke jingla jong kene ke skol ba ban kentiu shibuan ya ke pulia putih ha kene ke than. Bara kejuk kopor ulapan pau ru bun ke jingkermen ba ke jingnang jing start ke ba aileng ba kene ke skol ba. Kan senang ya kentiu ya ki kena ke buan pulia ha kene ke skol ba. U chancellor ke USTM Haq ulap yang sobha ya bro ke balawan sya kene ke jingelang badu ong bagi dan ke jingang nuat ban kentiu kene ke skol ba ke badan ha Meghalaya bahkan ya rengkat kerdan baki weipat ki badan ha keleng ke perthai kenang ban la ban kentiu ya ki kena ha ki kerdan pulia boper. Haq ulapan paru ke jing sengo ya ke sarkar Meghalaya kabla judan barobor hasenda bat kene ke skol ba bat ai ke jing kershan nadu belaseng ya ke skol ba USTM. Knowledge beyond the sea of wisdom. Always remember to live life responsibly. Also, when life becomes too real, take a little time to create. Thank you. Justru orang justru tenat nama kita gini ki irong ni basu wan. Ya khabar jingnya inti jang thi ka don penai le de ba dia ka jelas ko nombor isu jing wan ke ke ba jing kong e ba Ha kini kalau ti bang ya mah kam dei makane nang mentah ya ladi nak mentah ladi lu macam ha kini ke jingnya don kini ke jingnya kam juga mendai tangan bagai ini kong do ketika akor kebetulan maki orang hati yang disiplin dia ketika ini juga kong sandu swa haji ini dulu juno maknaru kejong aja pi jongnya berapa akor hatian mereka akor kenang bah kejeng ini kata mungkin don asli gelati kacang berpinjit pi kuat banim Harlenti nak kau kayak gue pun kau ni kan lengkap bat kau gelti pada kada jing atka ke fijit kau ni kena gelti kada api barang dia kena kada namta jumpa jit gelti biangan atka dia kata kamu hilak benda ai nak kata jo kiwe ngim dia berperkat tangan tadi kau kan kau boleh biru